tragična priča o Titaniku, luksuznom putničkom brodu koji je na svom prvom prekookeanskom putovanju pre više od 100 godina udario u ledeni breg i potonuo, do sada je mnogo puta ispričan. Više od 1500 putnika i članova posade tada izgubilo život, ali manje je poznato da su zajedno s ovim nesrećnim ljudima u dubinama Atlantskog okeana tada nestali neki zaista neobični predmeti koji su bili ukrcani na brod. Titanik je napravljen kako bi dominirao prekookeanskim putničkim saobraćajem. Bio je to najveći putnički brod na svetu u to doba, veličanstveni nepotopivi Titanik kako ga je štampa krstila. A onda je u toku svog prvog putovanja udario u ledeni breg 14. aprila 1912. godine. Potonuo je 2 sata i 40 minuta kasnije u 2:20, odnoseći sa sobom živote više od 1500 putnika i članova posade. Do sada su u ovom događaju snimljeni filmovi i serije, napisane su knjige i mnogobrojni naučni i novinarski tekstovi. Ipak, i dalje su manje poznati detalji o nekim neobičnim predmetima koji su zajedno sa putnicima bili ukrcani na brod. Početkom 20. veka električne kade su bile pravi zdravstveni hit. Bile su toliko popularne da je jedna od njih ukrcana na Titanik 1912. godine. Ženama je bilo dozvoljeno da koriste kadu ujutru, a muškarcima popodne i uveče. Putnici koji su želeli da se opuste ovoj preteči hidromasažnih kada i džakuzije, tu privilegiju su plaćali $1 po kupanju. Do 1912. godine opijum je već bio zabranjen u Americi, ali i dalje bio veoma popularan. Restrikcije koje nije sprečavala ni kompaniju White Star Line, u čijem je vlasništvu bio Titanic, da na brod za svoje goste ukrca određenu količinu najkvalitetnijeg opijuma. Najskuplji predmet ukrcan na Titanic nije bio ni nakit, ni dijamant, već ulje na platu francuskog umetnika Mary Josefa Blondela. Vlasnik, švedski biznismen Bjorn Storm Steffansson preživeo je pomorsku nesreću i nakon toga je za sliku dobio osiguranje u vrednosti od $100.000, što je danas $2,4 miliona. Titanic je bio jedan od najluksuznijih brodova svog vremena, pa se podrazumevalo da kao vid relaksacije svojih bogatih putnika iz prve klase ponudi i tursku kupatilu. Mnogi brodovi u ono vreme imali su mačke na palubu, čiji zadatak bio da love pacove i miše. Titanic je imao Jenny, macu koja je bila i zvanična maskota broda. Teretana na luksuznom brodu, kakav je bio Titanic, ne bi bilo ništa neobično da nije bilo bizarne opreme u njoj. Verovatno najčudnija naprava bilo je električni konj, preskupa mašina napravljena tako da simulira jahanje konja u trku. Titanic je nosio skoro 7 miliona strana pošte iz Engleske u Ameriku. U jednom od pisama nalazio se i rukopis Carine jedno sećanje, slavnog viktorijanskog pisca Josepha Conrada. Kompletan zapis, zajedno sa Conradovim ručnim napisanim napomenama, trebalo je da stigne do njujorškog advokata Johna Quina, koji je bio kolekcionar originalnih rukopisa.